Najveći svetski naučnik Nikola Tesla rođen je u Lici, u selu Smiljanu, tada u sastavu Austro-Ugarske, u uglednoj srpskoj porodici. Njegov otac Milutin, sveštenik Srpske pravoslavne crkve, bio je čovek obrazovanja i discipline, a majka Georgijina Đuka, iako bez formalnog školovanja, posjedovala izuzetnu spretnost, bistrinu i stvaralački dar. Tesla je kasnije govorio da je upravo od nje nasledio sav svoj izumiteljski talenat. Kršten je u istočnoj pravoslavnoj crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Smiljanu, u kojoj je njegov otac služio kao sveštenik. Porodica Tesla bila je brojna. Nikola je imao starijeg brata Daneta, koji je tragično nastradao kao dečak, događaj koji je ostavio dubok trag u porodici, kao i 3 sestre, Milku, Angelinu i Maricu. U porodici je bilo više izuzetno darovitih ljudi, a generacijama se negovala duhovna i moralna čistota, što je bila snažna karakteristika njihovog nasleđa tokom stotina godina. Detinjstvo u Smiljanu bilo je ispunjeno prirodom, životinjama i snažnim utiscima koji su oblikovali Teslinu radoznalost. Bio je okružen domaćim životinjama, a posebno mesto u njegovom sećanju zauzeo je mačak, njegov verni pratilac iz detinjstva. Jedne večeri, dok je mazio mačka po leđima, krazno je počelo da proizvodi sitne iskrice elektriciteta koje su se jasno videle u mraku. Taj prizor, jednostavan i čudesan, ostavio je snažan utisak na malog Nikolu. Kasnije je pisao o tom trenutku kao jednom od prvih susreta sa misterijom prirodnih sila. Još kao dečak pokušavao je da pronađe način da prirodne sile stavi u službu čoveka, praveći male eksperimente i osmišljavajući neobične naprave. Nikola Tesla je završio elementarnu jednogodišnju školu u Smiljanu, a potom se porodica preselila u Gospić, gde je upisao prvi razred glavne osnovne škole u kojoj se nastava održavala na nemačkom jeziku. Već tada je pokazao izuzetnu sposobnost u matematici i prirodnim naukama. Zatim dolazi u Karlovac, u višu realnu školu, jednu od najcenjenijih obrazovnih ustanova toga vremena. Tamo se prvi put ozbiljnije susreo sa fizikom i tehnikom, a profesori su brzo uočili njegov neobičan talenat i sposobnost da u mislima vizualizuje složene mehanizme. Maturirao je sa vrlo dobrim uspehom, iako je iz nacrtne geometrije dobio samo dovoljnu ocenu. Kasnije će ovo često isticati kao dokaz da ni najveći geniji nisu savršeni u svemu. Nakon mature put ga vodi u Grac na studije elektrotehnike. Tamo se rađa jedna od ideja koja će promeniti moderni svet. Zamisao o motoru na izmenične struje, konceptu koji je bio daleko ispred tadašnjih tehnoloških mogućnosti. Međutim, studentski život nije bio bez teškoća. Nakon nekoliko godina iz nemarnosti i ličnih problema, gubi stipendiju i prekida studije. Kratko nastavlja studije u Pragu, a zatim odlazi u Budimpeštu, grad u kojem počinje da radi u telefonskoj centrali. U šetnji gradskim parkom, dok svom prijatelju Antalu Sigetiju recituje stihove iz Geteovog Fausta, Tesli se iznenada javlja vizija obrtnog magnetnog polja i indukcionog motora. Skicirao ju je granom u pesku. Bio je to trenutak inspiracije koji je kasnije opisivao kao jedno od najvećih otkrića svog života. U Parizu se susreće sa ubrzanim razvojem elektroenergetskih sistema, sa stvarnim mašinama i velikim industrijskim zahtevima. U Strasburu dobija priliku da unapređuje postojeća rješenja i stiče iskustvo koje će mu biti potrebno za najveću odluku u životu. Godine 1884. Tesla odlazi u Sjedinjene Američke Države sa znanjem, skicama i verom u ideju koja tek treba da osvoji svet. Dolazi u New York, u Edisonovu kompaniju. Ovaj trenutak predstavljao je prekretnicu, ne samo za Teslu, već i za istoriju tehnologije. Tamo počinje epoha velikih otkrića. Indukcioni motor, sistem neizmenične struje, visokofrekventne struje, bežični prenos signala, daljinsko upravljanje radiotalasima. Teslina neizmenična struja postala je najefikasniji način prenosa električne energije, što je dovelo do čuvenog rata struja između Tesle i Edisona. Kulminacija ovog sukoba dogodila se 1893. godine, kada je svetska izložba u Čikagu osvetljena sistemom neizmenične struje.
Ponuda Tesla i Westinghousa za sisteme izmenične struje bila je značajno jeftinija od Edisonove ponude za korišćenje bakarnih provodnika jednosmerne struje. Hiljade sijalica zasijalo je i obasjalo paviljone, demonstrirajući pred celim svetom superiornost Teslinog sistema. Ipak, Tesla nije bio samo pronalazač. Bio je vizionar, razvio ideju svetskog sistema, globalne mreže za bežični prenos vesti, muzike i energije, koje bi povezala čitavo čovečanstvo. Eksperimentisao je sa visokim naponima, bežičnim tehnologijama, pa čak i sa uređajima koji su kasnije popularno nazvani zraci smrti, što je izazvalo kontroverze i brojne spekulacije. Godine 1892. nakratko se vraća u Evropu. Putuje kroz London i Pariz, Zagreb i Budimpeštu i stiže u Beograd. Na svega 32 sata, ali dovoljno da taj boravak ostane upisan kao njegova jedina poseta srpskoj prestonici. Prima ga kralj Aleksandar Obrenović, obilazi Narodni muzej i Narodnu biblioteku, a u Kapetan Mišinom zdanju govori studentima i profesorima, kao čovek koji je otišao daleko, ali nije prekidao vezu sa svojim poreklom. U Parizu ga zatječe vest da mu je majka teško bolesna. Žuri u Gospić da je poslednji put vidi. Umire ubrzo po njegovom dolasku, u aprilu 1892. godine. Posle gubitaka brata i oca, ovaj odlazak Teslu duboko pogađa. Početkom 20. veka u Njujorku Tesla postaje jedna od najsjajnijih zvezda javnog života. Mediji prate njegove izjave, publika ga dočekuje sa fascinacijom, naučni krugovi govore o njemu kao umu koji pomera granice. Njegova slava ima globalne razmere, a njegova ekscentričnost, stvarna ili prenaglašena, postaje tema i ozbiljnih časopisa i žute štampe. O tome sa kim se sve družio svedoči i čestitka za Teslin jubilarni 75. rođendan, takozvana knjiga lepih želju. U nju su se upisali najveći svetski umovi, uključujući Alberta Einsteina i 5 dobitnika Nobelove nagrade, ali i naš naučnik Milutin Milanković, slikar Uroš Predić, kao i mnogi drugi. Tesla se našao i u krugu čuvene grupe 400, kluba najbogatijih i najuticajnijih ljudi tog vremena. Istovremeno, Tesla je vodio računa o svom izgledu i manirima. Smatran je jednim od najbolje odevenih muškaraca Njujorka, a njegova pojava ostavljala je snažan utisak gde god bi se pojavio. Bio je jedan od najpoželjnijih neženja svog vremena, a sačuvana pisma svedoče o njegovim suptilnim i diskretnim odnosima, poput onoga sa Katherine Johnson. Dobijao je i priznanja i odlikovanja najprestižnijih svetskih institucija, postajao član akademija i naučnih društava, sticao počasne doktorate. Ali, kako godine prolaze, Tesla sve više govori ne samo o mašinama, već i o čoveku. Smatrao je da obrazovanje ne treba da bude usmereno samo na sticanje praktičnih veština, već i na razvoj moralnih i duhovnih kvaliteta, kreativnosti i kritičkog mišljenja. Verovao je da tehnologija sama po sebi nije dovoljna i da čovečanstvo mora težiti istinskoj kulturi i prosvećenju kako bi izbeglo propast civilizacije. Njegove ideje o društvu, znanju i odgovornosti nauke i danas su jednako aktualne. O njegovi veličini i popularnosti koju je stekao tokom života govori i to da je komemoraciju povodom njegove smrti prenosio Radio New York. Po sopstvenoj želji sahranjen je uz zvuke violine i pesmu Tamo daleko. Nakon njegove smrti, njegov sestrić Sava Kosanović poklonio je Teslinu bogatu zaostavštinu državi. Ona je preneta u Beograd, gde je osnovan muzej Nikole Tesle, prvi tehnički muzej u Jugoslaviji. Teslina arhiva danas je upisana u UNESCO registar svetske kulturne baštine Pamćenje sveta. Tesla je za sebe ostavio ne samo izume, već i ideje koje nadilaze venu. Njegova vedrina, optimizam i sposobnost koncentracije proizilazili su iz duboke vere u moć nauke i strasti prema radu. Verovao je da nauka može prevazići svaku teškoću i u njoj pronalazio smisao i spas.